croeso cynnas iawn i chi gyd i'r sesiwn yma heno yma. Sesiwn gynta, cyfres o sgyrsiau ddifyr gobeithio sydd yn edrych ar hunaniaethau o ran Cymreictod a pa mor amlweddog ydy Cymreictod mewn difri yn ein Cymru gyfoes ni heddiw yma. A bwriad y gyfres o sgyrsiau ydy edrych ar agweddau gwahanol o ran be mae'n olygu, be mae Cymreictod yn olygu o ran yr iaith, o ran diwylliant, o ran llenyddiaeth, chwaraeon, rhywioldeb, yr crefydd. Da ni'n trafod bob math o bethau, ddeud y gwir, fel rhan o'r gyfres yma. Ac mae hi'n gydweithrediad, mae rhaid mi bwysleisio rhwng Ysgol Hanes y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ac mae'n wych bod ni'n cael y cyfle i gydweithio eto. A nid yn unig cael cydweithio fel hyn, ond cael cydweithio efo unigolion a mudiadau gwahanol. A dwi'n mor falch bod ni wedi medru cydweithio efo ein siaradwraig gyntaf ni heno yma, sef Natalie Jones. Mi nes I gyfarfod Natalie ryw flwyddyn falle yn ôl, mewn rhyw sgwrs arall nathon ni, ac oedd sesiwn Natalie yn arbennig. Oedd hi'n siarad yn hyfryd, oedd hi mor wybodus, mor glir, mor agos atoch, ac o'n i'n gwybod pan oedden ni'n cynllunio'r gyfres, o'n i'n meddwl, reit, dwi am mynd ar ôl Natalie, mae rhaid I ni cael Natalie I gyfrannu rhywbryd lle, ac yn ddiolchgar iawn, mae Natalie wedi cytuno, oedd hi'n mor gefnogol i'r fenter, ac mae'n wych o beth bod Natalie yma, felly diolch o galon I chdi Natalie am gytuno. Croeso, diolch am ofyn I fi. Na gwych, wedyn, ia, na I ddim rhagmadroddi yn ormodol, ond jyst bach o gefndir. Mae gan Natalie gefndir yn y byd addysg, mae hi'n golofnydd arbennig yn Golwg, mae cholofna hi'n wych iawn. Dwi wedi siarad efo sôn wrth Natalie sawl tro am y mwynhad dwi'n cael o'r colofna yna. A hefyd mae'n aelod o Gyngor Hil Cymru yn ogystal. Felly mae Natalie'n brysur iawn rhwng bob dim, ond da ni'n ddiolchgar iawn bod chdi wedi ffendio amser I fedru siarad efo ni heno yma. A'r teitl dy sgwrs ydy Mae yn fy DNA, a dwi'n wir yn edrych ymlaen fel pawb arall sy'n yma heno yma I glwad mwy o'r hyn sgynnych chdi ddeud. Felly, na I drosglwyddo'r awenna I chdi rwan, Natalie. Okay, wel, lyflu fod yma efo chi gyd. Diolch am ymuno gyda ni. Dwi am rhannu'r sgrin y munud, a byddai'n mynd yn ôl ac ymlaen rhan bach I dangos cwpl o fideos I chi hefyd. Okay. So, fel mae Gareth wedi ddeud, enw'r cyflwyniad hyn ydy Mae yn fy DNA. Nawr, fel arfer, mae rhywun yn chradwy eitha ti, wel, sy'n hir amdano nhw'i hunain, beth maen nhw'n gwneud a be di hunaniaeth nhw ella. Ond erbyn diwedd y cyflwyniad, dwi'n meddwl byddwch chi'n ddod I nabod fi yn eitha da. A felly dwi ddim yn mynd I wneud hynna, achos dwi isio I hunaniaeth fi fod yn rhan o gem heno, fel da ni'n mynd drwy'r cyflwyniad ac yn feddwl am beth mae hunaniaeth yn meddwl, beth mae hunaniaeth yn meddwl I chi. Pan da ni'n sôn am hunaniaeth, ella bod hyn yn meddwl yn golygu pethau gwahanol I pobl gwahanol. So, pan da ni'n sôn am hunaniaeth, da ni'n sôn am bioleg, hil ni, rhywioldeb, niwroamrywiaeth, neu neurodiversity, magu, y ffordd da ni wedi cael ei magu, teulu, addysg ni, cnefin, lle da ni'n byw, y cymdeithas, iaith, y iaith da ni'n siarad, ydy hwnna yn neud y wahaniaeth I hunaniaeth ni, neu diwylliant drwy celf neu safbwynt ni. Felly mae gymaint o fel wahanol, ddim yn beth syml nacdi. A dwi'n meddwl galla hyn newid hefyd dros amser. Sdim rhaid I chi, yr hunaniaeth oedd gynnwch chi yn ysgol, ydy hwnna dal y hunaniaeth sydd gynnwch chi heddiw? Achos dwi'n gwybod dros amser, mae hunaniaeth fi wedi newid. So, dwi eisiau gwybod am eich hunaniaeth chi heddiw hefyd. So,
a na i geisio esbonio pam dwi'n galw fy hun yn Gymraes D. So dyma un cliw i hunaniaeth fi, achos wrth roi'r teitl hynna i fi fy hun, dwi yn ceisio dweud rhywbeth am bwy ydw i. Okay, so mae'n bwysig i fi bod pobl yn gweld fi fel Gymraes, ac obviously dwi'n fi. So dwi eisiau gwybod hwn bach amdanoch chi hefyd, so fyddai'n gofyn cwestiynau fel da ni'n mynd drwad, a fel mae Siôn wedi dweud, os da chi ddim yn meindio, rhoi cwbl o bethau yn y chat a geith Gareth a Siôn deitha fi be di sylwada chi. So please peidiwch bod yn ofyn wneud hynna. So iechyd meddwl a hunaniaeth. Weithiau, mae pobl yn feddwl bod does dim llawer o ots am hunaniaeth chi, you are who you are. Ond mae gen i clip fan hyn, dwi eisiau ddangos i ti. A mae'n fictional, ond mae just yn goleubwyntio beth sy'n gallu digwydd os nag ydy rhywun yn gwybod beth ydy hunaniaeth nhw. So mae'n ddrwg gen i, mae'n ychydig o rhegi dwi'n credu yn hwn. Dim llawer, ond mae yna rhywfaint, so dwi'n ymddiheurio am hynna. So, mae'n ddrwg iawn gen i am hyn. I am... Reit, os dwi'n mynd i... Who am I speaking to? Look at me. Who am I speaking to right now? Doc. Edward? What's happening? Please be quiet. You can hear what we're saying. Of course I can hear what you're fucking saying. Edward, you missed your last appointment. Where have you been? Did I black out again? Try and think back. Where have you been? All right, I was driving this actress, and we got stuck at the motel. There was a storm. And we couldn't get out. We couldn't get out because of the storm. What happened at the motel? People started dying. And then their bodies, that didn't make any sense. They disappeared. Edward, I'd like to show something to you, if I may. Do you recognize this man? No. Well, that man, Edward, is Malcolm Rivers. He's had a very troubled life. He was arrested 4 years ago and convicted of the murder of 6 people in a violent rampage. Who did this? Detective, please. Edward, listen to me. When faced with an intense trauma, a child's mind may fracture, creating disassociated identities. That's exactly what happened to Malcolm Rivers. He developed a condition that is commonly known as multiple personality syndrome. Why are you telling me this? Because you, Edward, are one of his personalities. What? Jesus Christ, what the fuck did you do? Try and calm. Okay, so dwi'n gwybod bod hwnna'n un dramatic iawn, ond mae jyst y ddangos bod weithiau hunaniaeth sydd gennym ni yn wahanol i'r wahaniaeth mae pawb arall yn weld. So dwi'n mynd i siarad yn fwy dyfnach am hyn nawr. Dwi'n ni symud ymlaen. A jyst gofyn y cwestiwn, beth sy'n siapio hunaniaeth? A dwi eisiau chi feddwl am dy hunaniaeth chi. Mewn tua 5 gair, dwi eisiau chi feddwl am sut fysa ti disgrifio eich hun. O'n i'n weld hwn yn ddiddorol, 2 actor o Cymru.
Iwan Rheon a Christian Bale. Ac o'n i jyst yn weld o'n ddiddorol bod Iwan Rheon wedi ddeud wedi ddeud wrth symud o Gymru bod o wedi teimlo'n fwy Cymraeg a bod oedd o'n teimlo bod acen o wedi ddod yn gryfach. A wedyn Christian Bale oedd wedi cael ei enni'n Cymru yn deud, I'm not Welsh, I'm English. So, dwi eisiau chi feddwl am beth sydd yn siapio hunaniaeth. Ydy'n rhywbeth da ni jyst yn cymryd achos dyna be mae'r cymdeithas yn deitha ni be i fod, neu ydy hi'n rhywbeth da ni'n dewis? So, eisiau dangos fideo bach arall fan hyn. A mae yna rheswm i hwn, da ni'n mynd i chwarae gêm yn munud. A fydd hwn yn bwysig i chi medru chwarae'r gêm yma efo fi. Os dwi'n medru... I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and have been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French... No. We're just best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as extremism in the world if people knew their heritage like that. Who would be stupid enough to think of such thing as a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more
direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Waj? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is hilarious. Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met. I'm Jay from everywhere, but Oops, sorry. to this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Okay, so na I stopio fanno a mynd yn ôl i'r cyflwyniad. So, dwi'n yn gwybod beth ydych chi'n meddwl o'r fideo yna, ond oedd o'n, nath o taro fi, oedd o'n rhywbeth oedd o'n neud i fi cwestiynu fy DNA fi yn lot fwy. A felly dwi'n mynd i roi tasg i chi nawr, i chi gyd. Dwi isio chi trio gesio pa gwledydd sydd yn DNA fi. Ac ar diwedd cyflwyniad, gawn ni mynd faint sydd wedi cael yn iawn. So, os oes bysio na bapur i chi sgriblo pethau i lawr, fysa hynna'n dda, a nawn ni feddwl fwy am hunaniaethau ni, ond dwi isio chi trio am hwyl gesio beth sydd fewn yn y DNA. Okay. So, mynd nôl i feddwl am hunaniaeth, dwi